Ia e whaatalo whaatu i le whaafonga anga mele mai moanga le tātou atunu. Ia ne whai vaitau o le tausanga ma le vaitau o le aso. Wha mālo le soifua, wha mālo le wholau. Wha mālo le malango le ne whau tātou o lia mai le masina lona fitu o le nei tausanga lua afi lua sifunga le wha. O le nei polkalame o se polkalame whaapitoa o na talanoanga e lua ni ona whaapoponga. Talanoa i le tālonga le lakapi. Ono nei foi vai tau e pe on Silvia ia le tula i mai le manu Samoa. Ia le talonga lea ma Italia i fa pe foi ma le talonga ma Sepania. Ai o le talonga le fa pitol nei. Talonga ma setasi o tamali. To tele la to Silvia mai se lava le talonga o la kapi. O le swafa foi e taualoa ma maualunga le alo i tono le tatu atunu. Ai na so tai foi manisi o tangata i longa o faia onga la kapia tunu i fafo pe le sunga ia Sir Graham Henry. O le ala talano atu i le sunga ia Waia Lucky Apelu. O le ulua i talanoanga le ma le sunga ia Waia na pueina i le vai aso na so ma le manu malo le manu Samoa ia Italia i ai tolu suma le tolu i le luas fuluma lima. Talofa. Really. Fai fiel. Le no fo ma. Fa stai mo le ava no. O fo I tele no twili tu langa lo ele. Tu talo mo la capia. Man meu tupu po me fo o le leima ma meu fa le ton. Tu me fai un sesoni tu ia. Fa stai mo le ava no. Malo fa stai malo soifua lo mai tawato lo mo pelo malos. Ia, le aftai le tua le ai. O e malo si. Tala no ai. Ia, ma sosoni et po ai la vai na miele. Sosoni. I mo le oino o le talonga le lakpi. Le maua e valu tausanga sa e tautua i uni lakapi. Mai se lava il tulanga ni le ngata o le ao ino au. Ja, misel polkalame taua le ala tau I staimi e talano au I ai. O le development, o le lakapi, mai se lava I le inu I tua ma le aonga laitia, mai se le primary level. Ai ta mata ia o le vai asoni e so ma le asfari le sa manu malo, el tatou au manu Samoa, I le talonga ma Italia le asfari le ntenei. Tolu suma le tolu lusu lima. O le asau sila I le tulanga nei ta alunga ia me se vo I le tulanga o ia le tātou la kapi I le nei baita. O le Paula Valley le fale tonu le titi leo ona o le tote leo tangata fo I vape fo le malo sa no ai fo le tonga tai palmie I le se tawa ona teling tang fo e piki le mansamo ta alo atu nei. Ja, ma ole e fai ngo fie ona fai le mele o wa o ma umala le la capile ya ale I tu a inga I le o fai ya o lo o ina ya tamiti e te taula va na tua vai ali la capisa mo ie o tu ai e o ina ia e sa so tamiti o le to tele o tamiti e tu ai o le tale ni la ia Poi per talonga le sa vai la stona I pe atono le lo Silvia le tunu ia se alo le Samoa le sa kaptenia le au le sunga ia Theodore. Pe sa fafau atu nei matupunga atu nei lo na talen talo. Ono inga po le tule le te anga ia ina ia toe fa o wina le atina ino. Ai mai se atu pulanga tala mo tonu a o ngai no itu. ia wa pe o so ia awale piani sa piki mai ia sa tu tamta alvo mansamo ala e la ia ona ua anga le o le la kapi I tuo inu la tua. Le o la kapi tua. Te tau na o iai. O lai o I taimi nei ai le ein le ko kelin ka maiki. O la to fili ele man.
le pol kalame le sa lu tau whaatino ina ma tau fusi whape fo ima tole fo Andy a yo lupo. Sen whanai whaamtala le so tanga la le tau mwhaingal nāma le tūlanga le se senga le wai el taimine. Ole se senga ona samatu o tua ia onga i tua. Ele ngatala i tamiti sa oifo ia onga sa whai. Hale to tele o matua sa mata ma. Ole o tālonga uma lalola. Tā ua le mele tā ua le fan base ole o tangata e langolango ina. Supporters o. Supporters, e kako supporters. Ai, ele o whaia se ngā luenga i le taimine la kapisa mua. Mole fan base, mo tangata ngai tua. Mai e fo ele mea sa pai aso ia. Ole a ta alun man sa mo ni e ma sani ona mai mo meu e ta alunga e fa popo e ta alunga man sa mo i le aso le e ambai i au mai e pia ta mai tine e ta alu e tu e ta alu e pia e ta alu e pia se i o mai na ta mai ti e pia le ta o curtain racer sa le amata ta alunga le fa ta alunga ta mai ti ai ti bo ni se fo i au mai se va i ma tu fa ia ta alunga i te la pepa mo bo mai fo na ka i a pepa ta alu la pepa wa mele le ni le nga e to tele la i te mai ti mali te mai ti ba ia te mai ti pia Mina pelo mai tau atu pelo ngā ngal tō pol kalami. Ele ngata e anga i le whāna ua onga, a meisa primary, ma kolisi fo. Ai peo lo tau mwhaila e peo ki lale mele ta o le fan base, leo mai mātua. Ia matangata e atu mata inu i tua. O le tūlanga le sanga i tau tau mwhaila. Ole mele na sa matu tau mwhai, matu mwhai. Ona ole whainga nā o ta alonga te tele i tunu i whafo. E tā ua tele le ta alonga e whate ta inga o le soka. O ka lapu uma i Petania ma tunu lai o i le soka. E whai le ka lapu le ngaluenga. Mo tangata e langolango ina i lato. E tele le. Ma ele ngata na ile o iai. Ai pe ho ila o e tawana tiro ia tatu la capisa mo. So o le la capi ta longa le ma Italia le na pe le stone. Le sole. Ia. Ai ela tangata le sa mo tuai fale ali. Ma taulia le na se lau ta la song ia le apepa tangata le sa fale ali. E sa le pasi tua, tu ia le pasi tua. Ia ava pe usu mai por al time le pasi sa voi. Ia esta hoina ese se me sta sami. Awa ale tau matala o pepa e o sono o ta longa le ia uia. E tua fale tonu la peli. Ele mawhai ona ala fia tangata. Mai tua ale. Le sau le pasi. Tu tongi le pasi. Tau se fulta la. Toi foi. Ia ale. E sau e matamata ia pia. Ia taro. Ia ale. O tangata tele mo tatu fan base ia. Ia tau le na i pepa. Tau ia na wa ula pe on natu le ai. E tau na ma fau le la capisa mo. O tangata e o mai e fi e i te ile a pepa. Lango le au. Lango le au e tu sa le fa sala e le capisa mo le tangata nei tua pia. O le sa mai tau ina, tā ua tele tūlanga le ua e la ngā i le. Tā ua le fan base, supporters, e tā ua na ia ina ia maalosi ma lango ino le au. A le ua sa sisila le tunu le TV, sa ua i fo ia un talonga. O le si tu arto am toa le ia manisi. E pe o se ata lea o le tūlanga o le vai o le fan base, ma le au lango le ua il te mine, mo le manu sa mo.
ele ngata na vai ole ai se fan page ole mena te fano no e o foi la a le lo le se fan page ole incha mata e talta no foi i tamaiti ta alo tua wa le si mea na sa pai fo ile uni yesole e mai a una fai ta lo manu sa mo le apipa e mai a au mi tua sa alo e pia e o mai le apipa e mau mai mo tanga ni la lang ina avia mai sa vai ma tua o le mea na e au nga mole developing o fan page. Wa pelo so tanga le lau tamai tau atu waia o le e tena unaua i tua ina ia tina e. Ina ia so oi la le tūlanga le na e sauna mo mua ia i lau sisila atu. E pe wha le to tele tamai ti local le sai le au. Ai ta taunto o tele tamai ti atina e male leila ta alo. E awala lai le development le tua inu i tua. Ia wa a eisi tangata le langolango ina le lakapi i tua. Alane la walo e langolango le tamai si no fo e mo e Samoa e no fo New Zealand. O te whia matamata po ia ue se o tama mo i tua le whanga po sa whata. Ai te le matamata i tamati mai New Zealand mo i o Samoa o tamati mai New Zealand. Ole whawe lawe nā le mele e pe ole mea ngā ole ai po lai titi. Ai tā ua te le mo tā longa le fan base. Pe ole si ai tū ole mai tau ole tūlanga fo ina i le whale tonu ole performance ale au. Me se le whtau martu le World Cup e tasil malo i le iau le quarter finals. Mata o leu tau whiololo nei a me se mana ia le tālonga le Australian te nei le matamata. A le alo loma le tālonga le so tona i nei. Ia. O le leo o tatu whanau nei no fong ta alo i whawha. I tā ua lava mo tatu la kapi le ngatai e tā alo le au. Ai la o la tau fo e la tau pitanga mai ni Samoa. E tā ua le langolango. Ai tā ua fo ia e ngai tatu walong le e tā alo i whawha tā alo mai man Samoa. Ai lo fina ngalo mo le i ama le au i lumo le tālonga te tau wana tina e a tātou whanau tono Samoa. Ole tangata umai e pena e tumomua tā ua le palemia le tā ua tamaiti tā alo i Samoa e nofo i Samoa e te tau le lakapi Samoa ona tilo i le latu fan base awa la tili fan base po le ai fo i awa pe te maku fau i ta longo tuana e o mai a pasi mai fale alili o tsau te i la pepa e te ba ai pasi i fale alili o tu te i a pepa e a fai ta longa man Samoa e o fo i pasi a le pata e a ta longa le mai talia e le ino se pasi e tasi o tu ai tei Rona oina. E le se fan page kua e pe ole mena le o te popole. Pe a whai uwha pe o le se fan page le. I tua awa o tō tele tatangata e alala i tua. Lala i lo fina ngalo le mea tauna whai na ia tamu whai e toi whato tele mauna i le tatu langolango a mese au langolango. Wa ta tie e whafo a to tono o Samoa le tauno i. Tauna tō tele fan page i tono o Samoa. Se tau lava ona ole la kapi Samoa i tua. E leo mai e tatu fan page mai tua i le uni la kapi e o atu le uni la kapi tua. O mea na a kalapu te te le ma kalapu
siliona le inu rai o e o ia tamata alo i tua inu i tua ta wol so tanga mo tanga tai tua a le tangata atu e fe eima ma tapua i sai le ape pakele le se nga e fai e talo ai o le pine o le mele te sango i wai mo le mau fu le tu e tato te mai to binal man sango ia so tumu ma la vale le fatta li fatto fa mai fo e lai nei la wal tele po le alta nyoli o le vabe o le ponsa e tu tu lava talo il man sango le tono le pas ia ale mele wene ia o le ise me pa pe tu no winga e ele o le manu o le ise fen pes ai ta wal vainga na ile fati nonga fo ia tamata alo le au lunga malai ta ua tele ole me siri lava ona ile la capisa mo e o tua la e o tua e longa o tala no i tanga tala tua wa le simia nai e nana ti e tual pasito ti e vai ai tau ona i se taimi tala no ai ma i mea tau la kapi po le sasani po le la kapi au tua le talonga le lo vai i au ia mai tua sa curtain races le talonga le ma Italia ma tumu tangata mai tua e pe e fōle titi mai le mea ngā i talonga le nau matu nei vai saluta le sa tal no tu langa le to por kala me sa fai le development le mo le monu i tua le sa no le tu langa le o le tau le sa ta wa ele ngato o por kala me sa nga ita me tia ai wo mai mama tua ma tanga to lu mata ole le taimi nana na mato tiro e ta ua tele le lango a tangata ni awai e lama a mato atu le a onga le secondary school, primary school sa le longa ele na fai a onga sa le longa ye au o tele matua tu uma la matamata i matu plokalame e fai mai ai sa longa e o le mea nana matu ave i tua fa masani ia tangata ni matu masani ai fai tangata i tua o le mea nā pe o le e ngā lulu e whaatasi ia tatu tangata o lo alala fai sa vai mutua o le sime sa mai tau ele ngata tu por kala me sa tu fatino ma dilo mai avo tau fusi ta si tau o to le fo a pe le sa tu wo ma ave tamata alo ile le pe to sino mai ele ia tangata o mai il por kala e mai se fa na witi ole e tā ua fo ele wa ai mai o tangata nei tua le olo mātua ma tangata i rangorangoa ia au anu e tā ua tele le pitau i vai i man Samoa tamata alo e tau lava ona fai ma wale mena sa pai la kapi Samoa ia e ave tu le ninga le man Samoa fai tua sa ave tu ia le pata ave sa vai ona o ia tilo ia i matalta noi tangata lo langorango ina la tau sa vai mo ia lo longa atu la tu fonga a lai lo lai ia le tapo inga anu mai e ni no umani a o tu atu ala mana o mai mana o fia ba ai mai tamta alon man a pela le o sitting ia ole a nganga ole ave ole mansamo e ave fai tore nei i tua ali pita alo ole mea tau na fai
fai se rau tā la le tau o le tiki. Ia, fai ngō whia tongi le pasi o fai se rako saungi ninga ia le pata, ia, o ai fo ila i le fan page le ia le pata. Mai, ai loa ho i tangata i tuai, i le tofanga ma, e le na o le pata o tu mata e uma e nu. Ole trai ngā mea e au ngā, e whai e nu i o mea na. Ole me ho nā le e awai ka alonga o le plexi e ka o ma ngi whai te nidin whai o, e le whai e se me e le awea na au ki langi ma. Ina ia o atu sa alonga i tuai. Ile developing a fan page. Tā ua tere le pāinga le wa isa no i le atina ina ma le wha malo si o le tātou fan base. Ai whain tā ola i titiana i tua le tau polkala mele na ave. Wai mo sila fia ho i me se o la toro sila fia lau sunga waia tele fo i au sa e whaia o mai. Tā pena anga o tātou au sa tā alu mai si au si i mai fafo tā alu nei. Ele ngata o au fo i anu i tua sa e whaia o ngai. I tā alo ngai e sa whai mai tono le apia pāk. Ai tā ngā ila le tūlanga leo le polkalame le sa tau whaia mo le atina e o le whanau. Peo i le na whanau mai le si polkalame le na e whaia e le ngata ua atina e tamata alo i tono Samoa. A ua e nofo fo i whaafso ta ila tamata alo i e ave e a o onga ma whaale le iala lato ta alo i whafo e meisau New Zealand. Iam peritani e fo i sa e isi alo le tātou watunu. Whaina e talanola i titi e le polkalame le. Ole, sa matou ngā lulu e whaatasi ma le School Boys Rugby Union. Ole sisenga na i taimi nei. O te le iloa le kapi Samoa le taimi nei po ngā lulu e male. O so tanga ma le schools. Ole taimi nei mo first 15 ngai Samoa. E valu tau sanga o whai ngā lulu e ngai le kapi. Mātou ma antelea ma tauposi. E to tele ia o tua. Mau te o umai tua mai. Wha ngā sani ai. I tangata nei e langolangoa ia awi e mai tua. Ma tilo fo ia o tātou tangata. O le tāleni lai tua. Te pia al mele sāno ai wale le fionga le palemia. Ia to telling tamiti mai. Ia. Ai le lei fo ia a mai la ia tama ia tam Samoa ia o mai fafo le piki mai fafo. A o e whai il practice itu. O le a tilo fo i tangata i tatu whanau ni no fo New Zealand. Ma Australia. E au ngai, o mea umana e whao ngai e developa ia i le au lango. Ala kapi. O le polkalame le scholarship le sa whai mo le schools rugby scholarship scheme le sa e taiulu ai. O le tamai tau atu sa o se tasi o suafa pito sili wana lau loa la kapi lau langi e maisa New Zealand le sunga e Sir Graham Henry. Pio le sa lua so tai le tau amatanga o le patunga le o tātou alu mwhana o le te watu le disi le mai. E whai asito o te lau i lātou sa tau tau o Tosa Mania o Sakaria tau lafo o Peter Polos o Peter Epati o Jerry Merfou o lātou isa ta alu tātou au. Tana sa no whawhena amata le so ta inga le ama le tamwhainga le whai le scholarship le watu e tātou alu nei a o ngai New Zealand ma laka pia. E iei le tamarisanga le kapi first 15 tamiti aonga sa whai New Zealand i whakatane. Sa invite mai sa piki atu la le awa Aveli. First 15 Aveli. Aveli ni champini li tausanga le. E watu e sa alo e le tournament le sa whai New Zealand. New Zealand, Australia, Britannia, ma Argentina. Sa ila tu first 15 sa aloi. O inala le
na ia Kelsen Boys High School. Mana malo wai abele le tournament le. Na final ma New Flames. Hanga iai la ia Grand Henry ia pehoina sauno sangata ta ua me taula kapi. Na fai mai iai la ia pe mawhai ona watu ia. Ia to lua la leo. To samania mai ona pa alo tui. Ita alo le au la kapi langa onga wa o ia le pule. Kelsen Boys. Kelsen Boys, ia. Ia. Oi nana mata mai pulo kalame le mai. E lunga tu al se lau ia. Sa mai tina maua avanoa. Ma o skolsipi. O pulo kalame skolsipi la lea. E ala ona avela onga. O le leo la kapi. Hale o le leo mathematics po le leo English. Ia ma o le avanoa po ilea. Na o ia tatu whanau skolsipi. Ea o ngai New Zealand, Australia, Petania. Tuma tau le sa ile si alo le Samoa, pa le sa ta alo mo le under 20 po le under 21. Britania o le Samoa mo le na le tulanga. O ila le alo le tatu tamatiti o Greg Meredith. Sa onga snu wa veina le onga I Petania. Ia ona taalo ila le au Peltania le under 21 Peltania taalo mo Peltania o sa mo le taalo mo Peltania ai le mo tuna yuso ko yalo yo tuilangi ia lu ma tula Greg ai o Greg mo tu Greg ia o Peltania ia ma o tuina me la nai e o foi I Australia manusila e to tele tamitina na o skosipila e ala ona onga taumata private school boarding school ha o le la kapia la ona mana mai la onga yo stongi au male le tongi e pilima le port mal port ia e peli o fatita inga la o le onga Grand Henry le nga ve ia e to samani mo yo ne valut mo ia e fa peta dollars talan usila le term stom ia se fulu ono a se talan usila le ai e fo ia onga noftuma e tongi uma la vale le pilio la onga ma noftuma ole o mau ai le vano mo ia lo tatu ma o tele o tamaiti nei pa onga I oi ya onga nei New Zealand ma Australia Peltania se me tamita po ia e tatu ele o va tu le mathematics po le English ia le la kapi Wale le tau pisiringia le te le o le tāu o le por kalambe le fai. Wa te lo e o le na la watu I mo la tu sa o le manu Samoa o le au te to fitu me se swafa ia le sa au le te to fitu o le ta tu le na malo mo te mo le to malo la vai ta me sanga la ma. Ai tau mate bo I waia to te lo la to nei a to nu na fa o la kapi pe na e fo tulanga na o e la kapi ona matai le ai o la ua ese nga lunga la ua fai ai pe ole wala na sawa tu ai fa fo New Zealand Australia Britania o la kapi no vinga te le ale o mal por kala melen fai le atina o nai ni fo yalo le ia wa siling le ta pule ai ele tamai titina mato sa vai ia sa ia o sawala ia o sili le pole le senau le taimina pe mo se avanua no tilo e a fai mato training e le lei la vale ia fai no skills ma tamoi e na mai la ia a onga I utai senau ona avela I oi I le onga le oi wanga nui City College
mai nai ulava na piki All Blacks. All Blacks. Le tamaititi la le mai asau. Christmas oi. Christmas oi. E ei malesi tamaititi na ua mata na tilo ho e o piki e Chris. Ai la le si tamaititi David Smith no wa vea ho i New Zealand Scorsese New Zealand. Ua mata ho tilo ia le au selectors ali. All Blacks. All Blacks. Ia whanau nona e mau oi fo la e whea lua i tā vale le se ne. Tui sa inu la na whangu. E o fo i tonu le All Blacks ia ole mea nā e tu sai e tanga ia. Ole tāleni le tamaisi le ne. Ole mena mia yo. Alo inga pe altulanga ni na sango e mo mier por kalame ya tina e ai ma fan le ia la tu fan la tu talen wa le maulunga le na e sango ia o le ngato le manu samo alo pike tua sa o le oltreki o pike man samo ava ko pike le oltreki ole mena o tatou se soani na i tāleni e tatamiti. Ile na ole a o tāleni. Se soani tāleni. A i maua ni awa noa whao ngai tāleni. Oina wa le kif siria tu pena o tāu o atono le alo ia le tu na o le lakapi a o ma e o whai ala tau tamu whainga ma e se koi tāleni lau ngaruanga lau ngaruanga e tenini. Oi nisi sa e te whairo i ni taro i ni ngā ruanga lau rātu whaatino. E se mele lakapi. Ore tō tele o tamaiti nei tā oi. O la o na nofo la wei New Zealand i whawhonga o tō tele e tō rei titi ufo i mai. Hai o lai o le lumanai. O te loa a tonu mō la tau ai e whitau i mō la tau i arai. Pawal me o le awa noa. O le awa noa. Ia wai. O ka maiki e ringi sikisengi ma i Australia ma Musila. Ai o whai uma la bai a onga nei me e mana mia mai mō. Ia latua i a onga i New Zealand po Australia. Ia mo Peltania. O le awa noa, le mea. E pēna o tāua. O i nāi le Kelston Boys High School i a Cramen. I o le taimi le nāi, e whāwhe tāla New Zealand. I term le e whākuaka. I se fulu ono awhe tāla New Zealand. E au hoi lai mō meo boarding school i Nortonga. Ia, e taunga tāwau. Ia laua o tongi unga o le aonga ia. Toi whai ma pepa nofo maua o musikseki. Paurava le tongi le expensive tongi e tamiti. O le lato return e whea fu i mai i pia umalta sanga po pia fisa ai anu foi pia i o ia ina forava. Ma ele por kalamea me se voi lo sao wai ai le. Il so soan le yalo fa na o le tatu no wal si. Valo to sanga sa na lua i mo le la kapiuni tatu o la tu la men tu por kalamea le wala ina le to fa wo. Io a tono le si me foi sa tango faia e il matu vainga leo te fusima te lea matu faia matu fainga lo ngata sili o faifa le leo o a onga mo tamiti e ia tamiti o taleni na e tanga ia
tau ona develop. O au mai pea ia o pea le lakapi. E mawhai au na mai tangata mai whawhoi. E whaasingo le whaingo clinic, whaingo coaching. Mai whaifo ia coaching e ave tangata I whawho. E te tau lawa na whaipea mea. Ale porkalame le skolsipi lale tulanga na le ton fa into fa woping. Ya. A tonu ono wale toe vili mai wa o taimilea o ye tonu le kapita mo. A tonu wale o toe vili mai ni a onga ma o le si mea sa o fai sa o tu le ia la ba o fai na luenga ai ole e tua la vale school boys rugby tau sanga uma. E vale tau sanga o fai na luenga ai. E vale tau sanga po e o le facility ni tu New Zealand ma Australia. Ole tau o tere tulanga mai. E tau. Tu sa le watu tilo e tangata lai o. Ia e maute o mai. Ole e tau sanga maute mai. Tu titia uma o maua uma ia onga tamiti e. Na la tulanga fai no tatu la kapil tulanga wa pena. So le training nei ya na ngatu le sile fa fo tale ni ya. Pa wala me ato me mo sa mo to ta ale mo le man sa mo pa fai pa to fo. Ya. Ole a tonu e ia sai mi jole o tatu tangata le ele ta longa le ale au tamati a onga mai Australian ta alonga ta to first 15 tai la pe pak ele le popsa ta alo ina ta longa le I tai la pe pak ele ola ta alo le plex le termine le Nepo la. Ia. Sa alo le fasistini tatou talonga le ma. Le au le mai Australia. Piki atuale na. Piki mai na alu le New Zealand ma piki le All Blacks. Nepo la. Ia. Ia ole kuai na toinga taleni na le avanoa le na. Ole mena fano no ai ole o te fai el pro kala mele ono o nepo na ia sta alo la vale il festival sta mo na tai mi ala tilo ia tu no lai ia pela se va ti inga o aveli ia e o tu io o au nei il tammi samali na fai fakatani o au mana ia o au o top I au lele a o malele ia e o tu abel e ai masisina tal tonu e o tu la male nei no o le final money print fai ina le au Grammy wa kili ai fatol fai ina ia Kelson Boys ia wana mana o tu wa tole wa abel o mea te whanau noa el taimine wa le school boys rugby nga ole sa tile matou fo ili whainga ole il developing ole school boys rugby e tile ama sa fusi ole mea le ia o se o nisi o tama pito silina le ta alo la kapi nga ia tele ama sunga ia tafus e mai fia tele le vai mai o tanga te tua so ma ole programa na no atu ona ole lango a Marona Fitzpatrick a lengi la ba Crayley tanga te sa tu le ia le programa ma me
me se la me na e abitua ia mo meu ta longa training al mansa mo tuai inu ui tuai fai ia tilo ia na tangata li tua a voleo mai talo au tilo ui o tamala petlet o tamala cheva oilia tilo atula li TV o sau TV ala mo sa ba ye tua tumu training ai tua sa ave tua training le fa pe ai o ta fa un ta ele ta fa ngali tua ali ai o le training ni ta wa tua no le sa ta mata fan base le tua i ta o ya la tu ia o le sunga le waia laki a pelu pe ona fa fonga mai ai I lona finangalo I le silasila I tūlanga lo e le fan base o I la tōlo langolango ina le manu sa moma le lakapi to tonu le tātou atunu nei. Ia tuai fo I male whaamtala ina o lona fia I le polokalame le sa avatua I alo ma whanau o le tātou atunu. Wha skolasipi ma ta alo a onga ma ta alo I au titele I fafo. Ia ma o nisi na fo I mai ma toi ta alo mo le manu sa moa. O le vaenga lona lua le whafonga mai le poa tai au. Ia na atala no nisi o tala wha lakapi rugby stories. Le wha pe le tala wha pe o lo sila fia le tō tele. I eile au na wha iau ngai le sunga waia. To ai lo muli muli ane ua 2 minute o umo le ta longa. E to 5 tamata alo le aua waia. Ala e to 5 le au leo lo la tu ta alo. Stasina o tala la whafonga iai I le so onga tātou polkalame lona lua I le taimile nei le poa tai au. Al taimile nei, paso I fua ia Samoa.